sika no wagye sika wagye 400,000 Ghana cedis ɔse odi nipa mako 97 ene bɛkɔ ena asɛm ni bepie mu wɔ court ebisa no sika no 400,000 de ɔgye na emom ɔka so odi nipa 49 ene bɛkɔ na esi nipa 49 no ahe na ɛkɔ no se ɔno kra no ebusia sisi adie ene maame bi a ne ho ye feyi abaya me fan say abaya because 28 years die ne ho ye feyi ene o hwe oba nantu oba body a o say yes body mu body ana ya jeli ne 5 years for fraud tihwa no se wonim ne de na wo huni wo area biem 5 years okotwa ne yopo aba Dorcas twene amankwa na wo hwe no ewo TV ni so no na no na oba pani Evelyn Asamoah wo hwe maame yanim di no se oba na oba fefe de nka ne nam dada nkrofo sa eye den da doka na wote ho na oba pani Evelyn Asamoah chese wo ma Dorcas twene amankwa emfinhia num ansan koye adwumaden ka ho ewa fiase ti ba bia de ne bekọ bia no adwumaden no bekọ akoye na ASP Richard Amwa wano ena di kwadu baako pe 1 pe kake baako pe ebo let's talk GH rumors and any first time I copy it my video make sure so subscribe area mami na click on notification bell no se be any upload bi aba on sabetimi aka na wa share ama afoforo abehwe na wa like so area mami any comment bi a won so betimi eja e comment section area mami na reporter mensa catch say eye mami bia ne din e de Dorcas twene amankwa very beautiful woman and ohun na wo say yes body mu body 10 gram one and etuo nie chese bibia gina kala ene ne hu eye fejie na ono de ne dwuma wodi ni say ne okọ afiefiem ohwe won amawie school aja watena afia wa frustrated kaka no aba mu fie no abeka che say oh me ye dwuma wo Jubilee House ya mama the chance say me mfa nkofo embra eye security services ente ye ne say wo pay immigration police ene soldier military ne wo pay bia no metimi aboa ama wa beye na chese hwan na empa adepa enti na ne obo wo na ene so charge from 7,000 to 15,000 Ghana cedis enti ene obo wo na wo betimi nko ade ene na waje all in the name of same obeboa wo amwanya police obeboa wo amwanya eye soldier mu kwan eye immigration enu ana chese wonam a oguso a wo ye in the name of say oye adwuma e wo Jubilee House enti nkofo afole for eye maami trick ya wo use e wo musui enti na asem ni nyina nko camera o si o wo betimi aboa wo nti o si nipa 90 plus ana na waye na adwe say obeboa wo enti no wagigi skana tika bomanya 400,000 Ghana cedis enyiska ketwa 400,000 Ghana cedis in the name of say or the nkofui ebeko security sector ho amoma koye adwuma ne 100% ne ba be she police uniform 100% ne ba e belong to ye immigration no ana say ne ba soldier ni obia pe ene court efrem ami kopie mo court ni ebisa ne se maame anyenye bia wo ye adwuma o Jubilee House o se da bi o na me yusu me IQ jese me yusu magene ana me de ma omo na eja omo so afole into it etina ne kwata ne say court se maame wi nkodem infinchia poli 5 years oba no de abeye nyansusia ana ene Ghana foni because this woman looks so beautiful as and who ye feel as she looks so good to be a scam and I say a fraudster. So what I say ye judge nipa by looks and no ene de nkofo akowie say nti ensem no mu report ana mabobo no amede eba beso 102.9 FM na ye boy record dem kakra ene circuit court akwa setena ama oba fefe oba tobrom uhunu wo TV ni so a obeka say sister we na akwa afiase han brana behwe no wo akwa afiase mfinhia makoma konum oh show beautiful lady oh very 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 beautiful hey pause the video you know her she's so Facebook family no mama nkomani okay 28 years why trader or 28 Dorcas twene amankwa oh there be a football age na because there be we be akese na oye enti hwa no se wonim ne de na wo huni wo area biem 5 years okotwa ne yopo aba
Dorcas Twene amankwa na wo hwe no ewo TV ni so no na no na oba pani Evelyn Asamoah wo hwe maame yanim di no so oba no oba fefe de nka ne nam dada nkrofo sa eye den doka na wote ho na oba pani Evelyn Asamoah chese wo ma Dorcas Twene amankwa emfinhia num ansanko ye dwumaden ka ho ewa fiase ti ba bia de ne bekọ bia no adwumaden no bekọ akoye na ASP Richard Amoah wono ena di kwadu baako pe one pe kake baako pe ebo Dorcas kwadu aye de bo ane se wada ne udua broni ena wone nam mpotem ka chenkrofo se he obeso okọ police fesika bra obekọ immigration bring money obeso okọ national security bring money obeso okọ fire service bring money na wono o charge efi 7,000 ekosi 15,000 two money 15,000 oso ono oye adwuma ewo Jubilee House ene ya man protocol strop bi de bedia no ena wode nam slot no ena wode nam ena wo gigi sika na mu ena brantie bi a frɛ no Michael Amoah wakoda ne ho adi kye ne so bra Mike metimi aboa rough ena so sa me ama me slot enti wabusuafo ne nkrofo do hian se ubenya obi se 7,000 15,000 8,000 9,000 or see if 7 kosi 15 there o man nko a odo beko ama dabi o nkofo questions o mbisa no Facebook no ama the brotherhood is pleading on her behalf almost say no fedodo for her to be taken there and obi nso say prison officers no be taste won be one wo hope she will marry Gigi Sika no wagigi sika waje 400,000 Ghana cedis o see odi nipa mako 97 ene beko ena assembly be PM wa court e bisa no sika no 400,000 de oje na emomo ka so de nipa 49 ena be ko na esi nipa 49 no ahe na ko no se ono kra no onye adwuma o Jubilee House na system no na eso kan ne magbom ode waya wesi we ani na nka ne aso so ahu se de ete no na kokko no mofo se kokko no be de no maintain na eso ke kan ne magbom a enti ASP Richard Amoah wono cheche nsem kire court ene e ko full trial ye wie no ene oba pani Evelyn Asamoah se madam okokoi pa ni beauty we 5 years ko de fiase okoba you go learn sense next time voice be any because the way nkofo why dem wanwe mo say fine lady entry for dem ana say consam correct fine girl say sir share life imprisonment kura nkofo ko fine body omonti ase o body ne de tem ofe Dorcas doki eno no na ye fi circuit court happen na ba kun susu or high court papa wa ya papa penny I'm a prison officer be send him a message obi say prison mu de hin no woko say abusia eye ene oba ho fe ene say because of say ye she look say the judge nti say dem kofo ka say ene maami kura de nanka wo she de wo sitie ya e bia na bibi na e mo she body na o peska o de beto nku asra body me o peska o de beto phone sakesi a peska o de beto ntare akesi nti na ene wobu nkofo mu ko mu say je e de age 400,000 Ghana cedis e de a pocket sisi anso de Ghana mra no eno no edi ankasa o man fan spare no medi mani edi achire any update bi be fi wa baby am sign e de baba abesomo na me ka wo say we very careful when it comes to this police immigration security field now. I to say this is not the first time I heard this story be say e kamia ko e say obi aba o say no protocol ha metimi aboa enye no nkwan school scrap so ko school a enye very careful to enkofo a teachers ka e de ma omo. I suggest say we go through the right channels. The forms be na better. You just buy your form, you follow fine and for you go your way rather than say ordinary person be beba beka cho say me wo we wa ha obe fall into victim or had any money over time am obi edi kwa na me can say any comment bi awo no beja e comment section ho amame ye ba beto aba ye mbo ya sumdie no ho ba fi se Ghana e ya sumdie man me din e de na na ekwa sanso makam ese Ghana ye hia sumdie sa sumdie wo Ghana ha obia ho ato no ni bi kra na we are okay in life na sumdie ni wa ye ntimi meta bola ho ase e ba beton ade entokwa de ye mpeye pa sumdie wo Mangana se ye hwe enkronkro ma amaman a entokwa sisi so
near us in the Nippesi. Nasa Ghana will be just say, yeah, bump I say, cool, Bessia. Yet yet to shamo, yes, to demo. As some young one here. For man Ghana, we need peace. And one America. As some Jena.